Welcome to Manipur Dialogue of MAMI TV, a dialogue to connect the people of Manipur. Being the video from Yampuno, Manipur Dialogue, Taram Nokcheri, Musikai from the Butchery, Nasi Manipur Dialogue, the Canada, the Kujari topic say Yam Namaru topic of Hosoko in a burning is River, threat to RTI activists have a city. Manipugi, Uina Senapatigi, Autonomous District Council, Gimakada, Labor, Developmental Works, Mayam, Adugi. Right to Information Eki Kuthanga application Ama Hazalakanda Right to Information Eki RTI Activist Marina Masigi Matanga to work activities Masigi transparency and accountability question to Rubuki the Manipur the labor equity and Nagala Hobokarna live threat Kapirapagi Wahuda Madim Homeworkanda National Campaign for People's Right to Information NCPRI have organization sina ngarangsi press meet ama tawraba matungda haiba RTI activists in the live threat toriba kangu singsi mathakta government ki maiki specialist government ki maiki action ama lokhat pidaba gi matang da pendaba wafung camera khungduki masi da natana ikki manipur ki manipur human rights commission dasu masiki chairman ama thajala matungda human rights commission gi maiki home department da I will Jerolama Tadaduna Masiki higher the film sida state government Amazon department act on the Kanba Wafam lady. Punamasical in India the Right Information Act 2005 as it lucky but the no mother India activities mayam any developmental work or any form of examination or labor administration level the implementation level the labor Tapukudimota no mother average 4,800 RTI applications in LAI. Then, Sumana report Pangi, Aduga, how to power the RTI activists singing Mathakasa attack singzi, around 300 power the report already since 2005. Aduga, Mio Yankimatu secret, hard cray, Aduga Mio Ahumana, suicide Tozere. Punamasida, RTI activists in the Miam Gidamak, developmental work or any type of Amaze, how far? Masi kayam effectively efficiently implementary kayam fear with the tabatory masiki transparency karino accountability karino haidana question to matamda asugumba aki tujung pohan basina lainga ki level da natragana lebak sida tawriba thabak mayam asida kadai fawba effective and efficient oina amusung transparent oina thabak to ngungudage habasida asobu question amadi oirei hina masida kana level gidamang si mandiba talok ki online study the election la viri basi taram dokche gam suga khumdu uchage hanbada well experienced Pabung P. Sonamani, socio political commentator in Landamasita Topa, social political phenomena Mayamasida, that the comment of Vidiva, like Naiva, socio political commentator, Pabung Sonamani Butram Luxurium Sugakucheri. Additional renowned social activists, the ATHOUBA KHURAIJAM, former Secretary General United Committee Manipur, Hosojina IPSA, Vice President of Topu Vidivani, Yamba Dato Mami TV Manipur Taram Nokcheri. Thank you very much for joining us. And last but not the least, Hosik issue Sikamari Lena Yamna strongly Manipur government Amazon public domain Amazon Metaki domain the Highway Shusi Pukalakana Highway RTI activist Maria see that not January about live threat Asiki Matanga Shumo in Pukalaiba Yamchang Todang Lobidiba National Campaign for People's Right to Information NCPRI member working committee Equitamo JOYKUMAR WAHENGBAM Tamosi Manipur gi oina RTI activist samo so yam isang thongna equiki achojo issue ke so ya video misal mani Tamo JOYKUMAR pasu taram nokseri ka khumno uchari. Thank you very much for joining us. Amase Tamo JOYKUMAR ki lakse ke tamo high bus senapati gi autonomous district council Gi Makada Packet developmental works Mayamari the Thari application Amazon Masidaki Tori Iho Aduga Hozik RTI Mari RTI activist Marina Tingneriba live threat Masigi what issues Karamina Topono Havado Amiam Samlat Thambi. Ahamada can the single so gay when around Smith about the NCPR Ginati ID NCPR working committee member Amaoina individual capacity Deni. Adamapung Haiba Makogi Tetki Matang, the NCPRI na Minister of Home Affairs complain Mr. Tagre, NCPRI Basi the leader based of one national organization state Kadagi Lapa at a activist in the Pulaga Semzebani.
aduna live posi 2019 gi lore pada November September November seda apogi senapati dagi apogi moi mari khangna citizen mari khangna mokogi autonomous district council da toriba sakot thorangi thabak singa se moi field u da bai tare ne kari tori kamai to khangda adai moi na masigi ji RTI si moi application ji koi phandu kamai to sinai thabak tu kamai to wi adagi adugi information ma do pbu copy document ma do pbu edra moi RTI thabani RTI thabasi tha amarom lai rakanda adu matungda adum NSNI MG site tagi moi 20 March moi kano notice sama thoe moi gi sep star notice sama thoktana RTI si thari besing si instant action logoni withdraw to dena haidi withdraw to na bagi kano si ponda na hore adagi di moi March tagi di moi notice thole ID RTI thai basi autonomous district council ki chief executive officer S kapudang adagi matam dugi ko ga deputy commissioner da RTI thabani mas NSN am kamai khangino makoina pau pidradi kamai khangduino ada makoina pau pibudagi NSN am khangine ba ada NSN am withdraw to oina moina threat to hore si kari gino aduna masigi matang se da moi threat tore adagi di makoi si lay notice matang nang thora notice ahum thoi ahum lo ko koina social media dagi phange notice ahum la moi RTI to ya roina ada moi ji hari si senapati de nate any naga inhabited area da RTI thaba yaroi sine moi no ji ina sian kan to ri basi aduna masi to budagi di makoi si ada leiba ya da na imphal da lai imphal da lo le adagi ai khoi da su lai aduga moi negotiate tong na badi moi gi ato permission moi ko onoru ne haitare adagi di mo khoina lai adagi di akoi di NCPRI gi wena de khoi RTI TBC India da halaiba mayam ji khoi state le riba khoi state le working committee sing china members sing china khoi dai te lawro ka da RTI TBC sing ji ma gi kano right to life ki adu ma gi kano si protection gi khoi kano secure wena ba post khoi thabak loi lo khali haitare adumai to dana isu khoi deri office ke founder lo khoi na thabak se khoi ji lo khoi pahorok pani haitare ahan badai khoi IGR south to khoi complaint thai mamdi madam da khoi cham cham khalu basi NSN IM sidi since to laina barina moi bu ka drone to risi Indian army na Assam Nepal gi IGR south khoi complaint thai adu ga khoi action logte adigi dai si National Human Commission da complaint thare National Human Commission gi su moi adum paudi moi adum complication khole adigi mathang da khoi IC kano da NI da thai adigi mu Manipur gi DGP da complaint mu thai adu aina complaint oil ga thabang aktani maramdi hariba RTI user sing city khoi whistleblower haitare moi gi masi thola ga da moi to bungam deba aisu social media ta phangbadagi aduga saigi WhatsApp ta phangbadagi aisu masi ga complaint thabani aham da moi gi aige ji sakhang na deba gasu gasu khangna de adu ai adu masi di moi si tare da maramdi ni sena M gi laiba keder sing city yam wakhan khan mangam daba aide khoi Manipur su officer sing khoi staff sing hathi dune moi na haiba yadradi ekta moi de moi mathaki order du de inba adu heta ha pa kamle de moi si soina hat khane na koina masi mathak koina lokol pani aduna lai pu sei khoi gi tonga tonga bo organization Delhi de leiba topa organization am su khoi si de coordinate tor ga tonari aduga national media sin su masi pau si pak sauna dum phung de na khoi coordinate tonari lai pu si Manipur sarkar gi akhoi na di masi central government gi di Indian army gi pone na khalam bado National Human Commission na state ta state human commission da complaint se moi refer to reba maramdi mase no state ki law and order ni no jurisdiction ne na adu gi mamang da chief information commissioner na Manipur gi DGP da dum complaint ma thai ba sumai mo je threat le adu moi ada senapati da moi lai police na hairi se kari su threat le te khode sine ba yam na nuai ri badi ate activist mari gi manung da ke ino side ba ate ma di ate ama gi nupina ma ji phar hafta mo ot nai bani hafta ma su ot nai bani adu gi matam da ma gi nupina police ta complaint ma thai ba adu gi complaint to tha ba gi damak ta karu gi NSN am gi sepo ma region hai je senapati gi NSN am memang na te ko sepo ma region ki kampuni adai da master maru na mo silisi mo gi collective leader hai tar NSN am gi top level gi leader tara ba gi manu mo ani yauri ke bi suni hai banga adagi punima hai banga aduna moina phar ga de moje police ta phar ta ubagi fine je mo lobi de RTI je namdana noi uro to oda men agreement ire
adu nang masigi mai na thabak nang akoi aya ba yaw de chapa ya roi na keno da uchi mai khundal lei ma uchi ato ba pham chapa ya te adage very interesting B Johnson na RTI thabam nam da phuwa gi ni ma ya RTI si shmai mo threat ore kham da gi di mo gi village kunthra ma thoina village kunthra ma thoina ma ya RTI support ga mo RTI si thai mo threat to di ya roi adu se mo ngai se adu manung da ma dalawni na ma yauri ma ji masa ana bani ma su phar ga bung ma si mi mari manga ni mo custody thamaga ot nei bane ba adu ma yam si loina ma wido to hamane aduna singda thadagi ba chakhot thaurangi chenpham mayam sidi id not only senapati ene senam khakta nate ato basing pham da mo gi arm group khulai paiba singa elected leader singa na paisa ji loina haina thoga thabak se tawdra bane ana RTI information je phangde badagi ade Manipur information commission na moi fine thiro information piro haire adusu moi gi public authority na moi government na kano da asagi chief executive officer na high court challenge tawre adu gi matung da moi de laiba information khara se sang khara hai ta ne adu ta ko lo ayuk da mo complaint thabne lo ayuk da complaint thabdu ji lo ayuk ta no ji complaint ji kan no ji ji ta thari ba adu khoi da smai khoi ji death threat khoi hak ni haire adu na yaragadi complaint ga thujam biro anta budi ji complaint ji lo ayuk ta ji kara ta khai ri bo ji se aduna national media commission na akoina national media commission thagi baji RTI gi information gi lo ayuk ta gi nati just makhoi gi moi safety ne security gi ni moi mari gi adu masti pura aduna Manipur police ga mai to ge da senapati da moi lai khole tawre adu moi state lai ge ne moi ji halle ba adu yamna kanu nungari di senapati de lai ri ba policing je moi adu aya mana senapati gi mini adu kanu ne jo moi jo seda ayi gi matha de action lo khopai je moi gi imung manung se safe oi de ba moi du seda tar poya aduna hoji lai ba post data hoji lockdown ji hangtore ka filu lo chale aduna ko yam singa ngai le ri se mohoi amadi ada ho how risk mong de le moi hong du ji imphal da lo ga le ri ba moi je imphal su moi gi town commander imphal bu commander le be ne senam gi soi da ma gi happy ga da hai ba si gi ko gi yam na nungang ba aingon da nungai ta ba ama ka poe aduna ne ko na issue si public domain da lai ba si mar se da koi makhoi ji kanna ba ina koi kanu da koi organization ma lai movement for people's right forum Manipur id MPRFM ina makhoi na su koi gi kanu da akano 10 August da Minister of Home da direct koi gi AMISA da campaign ji thar bane akoi na whatever campaign thari mati masi action ji hoji kente loruk ta bane ba du ngarang ilo sila poda national Manipur media commission na moi je shape oiba secure oiba mafam na thamo sa thano pion order tabi rei se adu huji maki tawdi ma to hafta ani manung tani tamo hoji khawda ngarang gi tamo press meet to ro matung dai goi media da di reporter ko ji NCPRI na to bani hadana ikoi reportedly adumaina to ko da inform ora ka da hajabani ngarang gi press meet sigi matung da hoji khawda lenga ki meki dagi karam ba ikoi gi singthan ho reception lo ko pire hoji khawda moi de gi akoi kagumba singthani akano oiba satisfactory oiba action ma do ji bodela kholaktri akoi gi activist sing ji lo tana moi jam ki na sadok chasin to go da yamna karo to na dum lei ri hai ta okay tamo thank you so much mathang je koi da thob da lak sake da thob ji tamo JOYKUMAR thambi gi ba wa pham da chingi lam sing da thadagi ba developmental work in the thadagi ba paisa ji kadai da ri hagi have ji question to ji it is the right of the people of Manipur and basically chinga le ba miyam sing gi marak ta gi khara proactive oi ba mi oi khara thor akanda madu gi development work sing da thadagi ba paisa to kadai le gi madu gi transparency and accountability question to ba sit to ba yarak ta ba gi question ma madu withdraw to godam ni have question ma si thor ko kanda na to ba masi gi backdrop ta ikoina background am kak nei da ning ba je handa social media da yam chong na web am khak sakhi ba sing the developmental work amada tawdre haidana maduda yamna organized ba mong da yam systematically photo khara graph khara then table to ba document khara ekogi misleading oi ba yam provocative oi ba nature da social media thagalak na madugi web am khak yam kana lakhi ba si maruina fiscal year 2017-18 dagi horga da handagi government sigi last 4 years ida chahi amamam gi oina thagalliba paisa si 5,000 crore dagi 7,000 crore fo thagat pasida chingi oina yauri baje 144 crore dagi na 150 crore hodang ni have fiscal year amamam
हाइरिबा वायरल ओइबा याम प्रोवोकेटिव ओइबा मिसलीडिंग ओइबा हाइरिबा डॉक्यूमेंट मैम अमा एखुगी सेमा गा थागलपसिना कदाइ बुक यावनी इन्फ्लुएंस योगे है मतमदा मणिपुर गवर्नमेंट की DIPR की डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की माइके की मसी की शेंगदोक पे स्टेटमेंट अम खक थोरे ए दाथो बनी हेन खंबीर मनी मसीदा पल्लिबजी चाही मदा फिजिकल ईयर द चिंग द क्रोर क्या क्या हाउ मेनी थाउजेंड्स क्रोर चिंग द थादे के है बसी याम क्लियरली मेंशन तोरे नाउ हौजिक अखोई तामो जयकुमार थंबीगिबा चिंग द लेरिबा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की दमता थादगिबा पैसा से क्वेश्चन तोबा यारोइद्रा हाइबसिनी क्वेश्चन तोबा याहंद्रिबसी कनानो हाइबगी क्वेश्चन जिनी दाथो बकरे हेबिनिंग मिराज याना हनबदा आई मसी ngasi gi topic se koi masi yamna kai hai tare akoi gi game changing oi bia ba issue mane nai di lowe not just koi RTI gi information do phangda ba or RTI gi magi lai bo jiki sequence of events di koi na adum masi magi jik tori mo sida dum lai raga su sigi event sina miya mamang da disclose to thorei ba koi gi pot sing di kari no hai kanda jik koi gi tamo joykumar na haibi khibu da yang clearly yaure ting the base to ba koi gi lalo loop na maroi na NSN IM na naga inhabited area sing da leiba ADC da kari mo makhal mata gi koi RTI thawi aroi haidana lauthore hai se sina adum indicate already any common person amada masi poche hai matamda lakudoi ba magi kano di kaino observation di kaino hai kada ADC amadi NSN IM ga collusion to minnara kanda public ki welfare gi public ki development gi damakta state gi kaitha kiba adung lo setfam mayam do moi punna lut to minnare hai bane number 1 aduna to minnadori ba setfam si machanate mamangda hojik miraj na haibi duni makoina ekoi gi maroina even assembly gi floor da congress ki yamna prominent oiba congress party gi yamna prominent oiba ekoi gi legislature amana maroina ekoi ukhul lomdagi ukhul district lomdagi represent to with a legislator naha amana mana raise to give issue amada mana sigi fund gi matang sisu yamna ekoi misleading oiba mawong da puthorapum yaukhiba ada handak pangthokiba assembly gi session se masigi mamang da sigi RTI gi activist sing da ekoi NSN IM na threat tore haibagi report sidi newspaper da kai da marang kaina mamang da yaukrabane ba ado ngasi phawa RTI sina sik toriba information du hoji phawda puthorap natri ba adu puthorap report si assembly ki floor da debate to torok matam da hariba stingy leaders singduna they never rest one point sigi issue sigi matang chida moi wahai ma puthoki dem adu taragadi puthokta bida chingda development tawdre chingda fan marang kaina yodre chingda belly dana henna akoi emphasis piraga chingda na mirai bire haiba yamna misleading oiba wafam mayam ama floor of the house the puthoki ba poto adugi poto yenguragadi makhoisu sigi collusion sida makhoisu yaubra natragana masigi issue sing se khangna makhoi evasive oina khangjin nadana leirabra haibasi achu wahang amoy number 2 da hojikti chingi miyamna maraktagi khoi tholaktara sai tamojo joykumar na haiduni mi amana tawudu yade na haibadagi mayam huptana tawshanbe yaurena ada state government na chahi ma gi mayada ekoi gi matam ekoi phara aba adugum loba ekoi gi RTI gi adugum loba application ase masigi information si hojik phoba pithoktana asum leibagi maram se kai gi masi pithogum thoktabra masi RTI gi application du thabada siumba issue ma leire hairaga di state tuna proactively tawraga sigi information du miyam damadu phangana na bona bada kai kai ge aduma khoi tawbidre aduna hojik lai di sigi matang sida khoi gi kanogi hilgi MLA amtana hill area committee hari basida yauriba entire MLA singsina kariguma makhalamata gi opinion pi daba haidaba ngang daba se masina khwaidagi laibo thibani
मकोइना मसी ngang maram oirakanda chingi mafamda development tobidre chingi mafamda paisa marang kaina pibidre chingsi manadaba miyeng yengaga state government sina dumaina manadaba miyeng yengaga leire haidana moina ngangi bawa singdo machin thibani haidana ngasi gi numit asidagidi sigi issue si tholako matung dagidi madu soidana miyamda masi soidana yogane aduna hairi posting asina maram oirakanda achauba miyambu mislead tauba misguide tauba aduga akoi ching amadi tam haiba pot ani da moina akoi polarize toraga sanaram badu makhalgi boigi vested interest politics to madu do ngasidi expose tore haidra idi lowe aduna sigi pochida akoi yamna nungai jadri bidi peace talk chathariba ceasefire toriba or suspension of operation toriba armed cadres armed group mayam se makoisi India government na kamdona monitor toroga karamba agreement amana bind toroga karamba ground rules ta toroga anda makoisi si kamaina settle to minari no ngasi di sahi kunga mari manga peace talk toroba group amado ngasi di sahi kun mari manga gi mamang na leramba makoigi resources makoigi manpower makoigi armed power makoigi leramba network makoigi establishment singdo ngasi sahi kun manga peace talk chathara sahi kun manga gi matung dali triple times 10 times moi empower tore aduna peace talk sigi magi purpose magi objective to akoigi peace puraktana mainstream da pushana na ba oidre armed group mayam si mapang kangkhat halakanda akoigi state sida leminari ba akoi masen gi marakta akoi kai hai tare hen enmity create to ba hen division create to ba amaga angam setna chana nanabagi empower to ba adum lo policy moina oira abra ha ba se so wa mo oire RTI की issue से कोई कनोनी कोई section ननी थोने येंगे आई generally RTI कोई issue मा अदुगा मरुएना hill area दा RTI था बसी सी याम तांग बा हंदक तोरी बोचे मसी याम तांग बा issue नी अदु हारी बा बोचे दा कोई Manipur Human Rights Commission ना कोई मकोई safety की दमकता मकोई security की दमकता cooperation PB दना initiative में मलोरे दो यामना commendable होए however not just on the security and safety aspects of the RTI applicants they should also press the concerned chief information officers to release the necessary information demanded by the RTI applications human rights makal mane okay da ko miyang gi public ki right ne aduna safety security to mathakta chief information officer da hairiba applicants sing demand to riba information do athuba da deadline ama matam thabira kanda Manipur Human Rights Commission na madu akoi release torona na bagi ai order masu ai to ningi have wafam je first round ge issue dong thamjage okay dada da makata na lakshaning baze hojikli film sida hairiba mi ohum di na general ga leire haire hoju moi gi mayum da leibe ya da leire amana house arrest ki film da leire haire amakoi gi life amasung moi gi security da yam chauna threat amadi yam chauna leire amasung makoini information moi sector of information asim so PV ba leitri issue ani ni ngasai da ta thoguna habi ba sumaina leire information gi wahum di ta thoguna thabiri amasung makoi gi security amasung moi gi life threat cha masigi matang sida state government as a social activism moi kai to ni ga pam yes masi state ki prerogatives ne mardi right to information have si fazana execute to ba have si state sigi magi act na piri banatra state government have si state ki leiba natragal lamasi chanariba act laws amadi magi provisions mayam madubu defend to ba protect to ba madubu fazana implement to hanbasi moigi prerogatives ne aduna moina masi makogi safety and security ki damakta packet pe aba thabuk si packet ka dobuni masidai dai kogi karigumba hairiba RTI activist singsigi mathakta patanung da thokpa taragadi madugi honesty state government da lebam thoi haibasi ai thamjaninge maramasina state government su yamna proactive oina hairiba potse yamna lightly lobi yaroi it's not just a question of RTI gi information kaki wani nate it is a question of long ekogi chronic oiraga laaba hilgi area da ekogi state ki administration tobungam daba aduga hilgi area da ekogi law and order ekogi fail oiraga leiba amadi paralyzed state amada ekogi exist oiraga leiba ekogi hill area singse
masida state ki magi governance ki efficiency du madu improve tong na bai damota sugumba evidential oiraba incident nama lai bese masigi khudong chaba lor kanda state government sina su yamna proactive oina ekoi action khara lokhat piba takai phade ha nai tamjani. Okay, thank you so much. That's why I'm a pointing Tambiri as a social activism in a high activist marine Tingariba issue Sida Mako concern Amazon Mako victory, but principle high direct objective moina information relevant information big the winning transparency accountability mandate of the have you from a then live denied or deprived or live Mako right shape must not pay our from the American Tambiri. But that's a good also like Pong the last thing was the Hosik Manipur situation, Sida, Maruina, Chingim, Pumsing, Asida, Lady, Tuanba, unwarranted over authority, ma'am, illegitimate over power, ma'am, exercise or Masiki, Matang Sida, Kari Havini, other Hosik Lady, developmental work, Ama state key, Mapa Mamata Toba, Magi, reason to the Toriba, Nia, the citizen Amoida, right to information, I didn't later, but 2005 key, Masiki, Chini, import of information, sector way up, get transparency and accountability. Question the way, right, say, government ki level the rata balenga ki level the rata batongan ba non state actors singi mai ke masida athing ba per pa amasung madugi right to mat pagi wafam ma withdraw to budabni haba gi wafam ma masisu masika ki issue rate masidi it is just a tip of an iceberg masina tabi shuma am lei haba jo ke tamasu kumar haba da thambire pabu gi wakhalon da kamai ni bi kamai hanaki issue se kamai observe to bi ba Miraj ahan bada segi program Adomna Tangat Pirak organized to be Tagachi Luna Senapati district ki RTI Activist Maribu Luna Sri JOYKUMAR we NCPRI activist moina Masigi Wahang Putorpa Tangalapa se Yam Nakuyam Tagache India's democratic system do in a Kuyam Hingsi Haidana Pajaba Akui Niom Kanon Gilinga ki matung when masi Queen Mayamna India government is shame given as per the constitution. Akui Samas Sikar mind on Nuain Hingsige Hibisishu public Mayam Pullaga Ayava Mayam Loraga Mayam Madu shame bani. Law Habisikasunity Mina Mayam accept or Bado either by force or conditionally or against the will. Public will later was under the gunpoint the yardna low later was so additional low makanamani. Maramdi upai lataba. Aduna democratic norms siga Hojisham Yang but the Hoi Delhi area the so Karade problem of the delay, but the ching the jig lady was mostly a yamba gun culture say yam labanina. Mayam Moy Nasain Hajo the Kidno Rambajai. Or by compulsion or Rambajai, who pilot equivalent Hato Kini, Haidana, Moy Mam, Nampuda, Moy, Nomai Pipe Mayam Gagi, Lalhobo look Mayam Gopuna, Moin Highway the Jara, Quihing the Senate at the Hingbiaroi, Haidana, Moy Hingby. Must say Moin Sem Germany, must say as per their choice, Sabato. As the example, must say Afghan the Toiba, Talibanism or terrorism, Toy Sumaina. Mean of Palm Day, others under the threat and the gunpoint, the Hojik Moy, Upilot and Jad and Lady, the Noma to know the revolution Thorkani. But then Sanapati Digi, RTI activist, me Mari Toiba, Masayam Tagatani, Achum Saruk, Simone Putoke, Kanbaiwani. Kanagiso benefit nate, Moy ADC area the labor Mayam Singshin Kanja the Bamio Singsiga. Thousand crores machine night than ADC area the ching the ma'am hide the whistling shape. Masi Mohin Quigi Karihanika put Chaibadunam public Kanjadaba Kundalijaba Nom reaching the Karga Pankara Talurga Manama Sinkara Talurga Hingba Akui Ichino Sing Marumpang Ahalaman Sing Shina Wan Levis Kanjitaba. But the Moine Pesa Moina Matpania, administration, Lalhoba, and politician. Adu Haidu Rigamurum the Mayamna, Mayam Shahibiri, Shames Tadaraga, Shames Moin hijacked over. Hijacked over. It's only party any name, Lalhobagi group name,
amadi political party ki leaders sing masina mohina paisa se mohina hijack toruga mokhoi gi ma mana pambagi mong de loina puharga public developmental activities se zero da tamamaga adi amu koidna laga tamdaliba manipur sarkar sina chingbu yangbidre chingbu mibu thawasa bidre ching se karim ta koi gi ko chakut thron da han yangbidre have mase campaign sina mase mohoi ne hata assembly da lakpada wa mangang bin hiningamde moi makhunna chakraga mulalobo chak manana tawruka mukamu manipur gi sarkar gi against sarkari against aina matam punumakta chahi mari manga siga aina hangat chei media gi makhan gi ko ye through the oina Nagaland da sarkar na tahobase underground ne overground ne Nagaland government ne civil society organization ne students organization ne mayam punamak mother association father association dunia lebe punamak se nagagi ni wo hairabadi India government against the thok loin tawgni hapa maramdi karigino haida people's choice ne se Cuba the sukun lermi the communism the people se koi da pamami haida khar pamaktre ase nampu da mohe pamam bujai on natarga mohine mayam jadna mase e kudi India di separate legedabne akoi hanadi separate su lepun haiba wakan se brain was matam punamakta sidum akoi identity is different we are free from Indian occupational Germany British ka akoi lanson aduni adana som kari wakan moine puri se moine ngangi moidum chomi kari de to bonito adi wakan do leya because the either aina haijubodo adalei besu people's choice ni lalhobugi group ki makha da moi leningi adun leing asi adun moi di meeting ki group leite kuki ki group leite nagai group leite group amakata leibani na moi kanada blame to kani adun asini manipur da tawri besisu ching area da leiriba leaders mem leiri puna maksina tamda lakani statement ama pigani head jawgraga moi ki makunda chaki bida moi ki na tormaji hatok ne na tormasu jai ama tormasu jai compulsion oi tormasu jai adu ke hatta manipur government against hata ko statement ama pigani aduna sipuna makse kari haini makoina aina haijubadom mayam moina pamba under the gun point da ni khangde moi mayam se we are different from the Manipur we are different from the India akoi independent phangdurubni akoi si oidurubni akoi di paisa da koi loi lauthagdabni aduga mase koi se karimdan tawba tawda mangai wa mangang mi yade have a example election mata na kari tawgene nomai pai mi sin loi ni sigil loi thadar moi dulor siloi thada da yade siloi khangna bangaktene democracy system is totally fraud niching okay apamo have you Pabung matang sida what is the need of the hour housing labor situation sida pabung lo hai re overall housing labor environment karam state ta lai ge have se karino conditions have se pabung ya mai khenga thambire so housing governance effectively masi younova administration je manipur langa ke administration se effectively younova state ki in action haidana ngasai tamo JOYKUMAR na thambire bu wafam je masi thok ta na bu gedam to what is the need of the hour kari to buchan masi bro nasa ina haijabado SP Sanapati the labor or DC Sanapati the labor na shiga karim to law and order problem later and higher the muishidi karin muisa ku sanaput tona noise lepu akuna haibu gata no yagada bani akuna haibu yadu noise hatokani haibu bhakta tarabani adu di kanana to rudige Manipur government na direction pigani Manipur government na manpower pigani Manipur government na moi matik chaba mukoi ye kuju kulai ni chingba khotpa mateng tobu khotpa loine pigena adu masagi executions kanan tawdige executions ki district ki head the DC ni second in command the SP lady mukoi anina tobangam drabadi kanana tawdige sai SP na hai ai bido akoi sidi karim ta threat leite karim ta moi ye life ki insecure oiba khopa karim ta leite ani SP masamad na man adu man hai rabadi adu idi kanana chief minister na man ada kampu pide chalaga or koi sanapati chalaga man DC ki charge lagudra man SP ki charge lagudra haipa Manipur government any government pura muslun hierarchy se lone pyramid system de lone lak pani district level singsina deputy commissioner and koi superintendent of police moi ani sina koi mako koi bani moi ani sina law and order problem se
yamna khudong chadri yamna awana tari haibadi manpower more should be augmented lona thajin biro si tobi khotpu si leisi li haibise moina pura mohin drawing jek tana government the briefing pi dana moina tawgado moina tawde moisa ki dana tawbada tawdabani ai khangi moisu ki dana tawdabani I repeat again moisa ki dana they become more or less like a stooge dole down to later but upai later bakya adu de kar Manipur government na mashe ko yeng mangambudi yes Manipur government na kar stringent action de lobungami ngasai gi shen thum chakriba kuigi RTI activist marina very courageously I salute to them achum bagi tamaktani laloba mayam punamuk samui ba awa pi ko tobiganu moiso kuigi Manipuri prajangaktani achum musing se puthorke haidan puthorung biu haibani Manipur sarkar na solo bura pesa moi chakut thorang da thadadana tawrira natana pesa singje kadai de chakrge haibase this is really they are doing wonderful and commendable job ne asigal lalhobunu sa upon bapi ganu Manipur sarkar na you will have to be more proactive makoi security is number one questions number two achum thoi be sekari noi the Manipur government makha tana thijan view and this is the right moment and this is the beginning of a new era natrabadi Manipur sarkar khangna because of your compulsion hanasu dobungamde hajisha tawdan legi adu tobu tarabadi masigi problems thokigani haibisam ahamra thamji okay thank you so much pabung yam phajana thambigre hauzik kari to bachangi administration ki level da amasung government ki level da ki kari to bachangi haibase district administration ki level da amasung SP ki level da amasung government ki level da kari to bachangi haibase ma ya making thambigre masi gi kana basu soidana phangane haibage thajaba thamjari mathang se tamu JOYKUMAR da laksege tamu na sai panbigre aroi ba tamu ki concluding remark to thamgi base sing the thadagi but developmental work ki paisa mayam je kanana seasonary masida nexus ama leire haibagi wafam ji ya making thamigre tamu antak soidro birongani tamona handaki leiriba RTI activist mari si gi thengnari ba wa ba je haktingana makoiga punna chairman jongminar banina tamu makoida hojiki leiriba autonomous district council senapati district ki developmental work mayam gi matanga thari ba je makoida kari chingna ba le high developmental work mayam sida high developmental work si paisa kaya gino masi karam mong da seasonary aduga materialize tauba visible oiba madugi masak si kari lay high bisine tamo ahan ba khangjining ba se tamo dai tamo audible ojadre tamo ki sound on probi ayamba thabakti field tawdre aduga atoba kharaduna kabak tawraga madu tawe haiba yadabagi mong da leire ba aina masigi si aina laksading da asagi phangi matang do sing thada bai do ai matang se dai kanom ta ga ai clarify to jogi je moina handa graph ta moina ta si da puthuk ta na mayam da phanyam thada drega hai du di madudi state ki state government ki phangi wani aduna tribal khakdana lowa ya ba tribal khaki area da sem ga da ba Indian Constitution ki Article 275(1) ke makha tha dei ba granting ji di masidi kadai chakraba si karor tha dei se aduna July 2021 handaki July ki tang tere phawda tribal and hill affairs ta UCP bangam da ba paisa sidi pura karor do ni keno moina A B C D na moina phanthadri se scholarship jaw na infrastructure sem gi mem lai mem se sigi je akhoi maitai ne loba ya da akhoi amta ya da boni only tribal khaktana adune tribal ne hile affairs ki Manipur se minister kana no oi tribal no oi director tribal no oi commissioner tribal no oi aduga mo gi beneficiary mayam lo moina lo oi da boni masi UCP bangam dri basi yam karor yam gre aduga 2017 and 18 da Manipur sarkar na sagi 275(1) ki makha da tribal ki damok da phangi ba grant ji lakta 1858.54 lakhs ne ba phangi je waya is Nagaland na phangi sina 2025.11 ne ba id Nagaland da tribal ngak tani moina phangi ba sa ji khare henjar ga ju Manipur de koi general maite yauri bani na phangi ba sa je Nagaland di akhoi ni heli bani
Sigi article 275 ki makha thadari ba paisa mayam sina sing the same the sing di na pum lang langani langani na tamo hoji ki paisa to amta han biu tamo ngapi gani 2017 18 the thadari si in terms of lakh ko 1858.54 lakhs ne thadari si Nagaland na phangina 2025.11 lakhs ne ba Nagaland ka Manipur no kana Manipur ki paisa se tum yame ba Manipur to khoi mai te khra yauri ba Nagaland to all tribal lakta ne ba sigi si grand it ne ba se tribal sigi na mo de bharat sarkar pi ne ba sigi phandu mai puthorok ke ba ngasi tribal amatana ngasi ma khoi ki sigi phan mayam sigi RTI tha de 2000 kanoda 19 da moi ama tharu tameng no di adu si NSA ta da ai khoi na taw ga kam kan ro thu ki du movement akan ma taw ki bani ad aina hajani is handak senapati ki tamo one question RTI tharu bagi NSA ta ki bagi wapam la tamo kari no hoji ki do thabi thambi kitang labo 11 da RTI tharu da RTI tharu applicant do tameng no dagi ma su NSA da panjan bidana ai khoi na madu high court su len ma confirm taw ki na baro sarkar da ji thi la ka da ma thadu ale ba adu akoi idea adu na adu matung da hoji maruena ukhul na tamerong da asagi kano da di RTI kano da senapati rom da di maruena khoi na naga haibetare moi RTI thabu ngami RTI thari moi kihen man amane ba adu ga kuki ne bide area da di RTI thabu wa lai te ba lai pose adu na ngasagi ngasi bogda ching de gi da khoi gi state level media da ching de gi funds mai no thok res mai corruption ta mai ta ure ji khoi ta ba gi yam ta ure ko ching gi dinga si bogda se khoi gi media da report to ro te ba ngasi bogda okay tamo one question tamo no hik thambi ko khom jam interesting we part ama khak ni hojik lai ba issue se sai ai khoi da thok ba da gi hor ka da pabung sonamani de gi hor ka sai sanare be wari si da yamaru fundamental oi ba ai khoi da issue ma khak lai ba je chinga mani tamani ki disparity masi the developmental work mayam je tapak ta center to gre tapak se just 8% or more otherwise the lai ba ai khoi gi area ni Manipur ki si 92% of the ching lai re sigi si the developmental program am da tawde 150 dagina 44 crore ki manung da chahi ma da thadai 5,000 to 7,000 crore hogi manung da haibani masigi ki kochida ching the developmental work amada tawde habi question ma masigi web ama handak si yam chawna lakpa misleading oi ba provocative oi ba nature da ado hanai state government dagi piri baje 2017-18 ki fiscal year da 1,544 2018-19 ki da 1,490 crore 2019-20 ki da 1,654 crore 2020-21 da 2,670 crore now tamuna ma habi ribana singi oina grant piriba senbam je 1,854 crore hai ri tamam sidi ade state government ki allocation do adu gi mathak da sidi ahen ba direct funding ne yes tamo adu itar gadi now aina lakchani ba question de tamo sida thada kriba see sum of amount chawgraba in terms of crore da thousands of crore da thada kriba paisa je kadai ni chakre habadi very few people question it but in the paisa thada tri habe issue amadi it's very much alive tamo kari happening uji makhoina masin thidana haire state government gi allocation duna uji ki moi puthorei duni aduga central government gi direct grant in LCD moi puthorok tre moina ma ajai moi gi se UCP bangam da base 2021 7 July lo UCP bangam da base number 8 da 63.82 masi karoron da da post matric scholarship ki adagi pre matric scholarship ki moi UCP bangam de ba kanana hill affairs in the tribal in the hill affairs Manipur government gi Mantri su tribal oi bane commissioner su tribal oi director su tribal oi haiba masigi beneficiary su tribal oi da bane koi mai dei maming hapu bo ya bana te ba aina na wai 2019 da RTI thada ro thok khare du tamelong do yenge ba ko moina hostel sagre ba school no sabri yeng jena yeng mi nei ba tamelong training to ka da ina aduna hoji masigi ji aji moina RTI thak tamina ai khoi no thara ne bo sikti tribal and the hill affairs da koi noi ki grani ne me am du kai sinage do koi chei tara ma suni thoi si koi RTI thaba ho ne bo sikti koi akoi khanna re bo sikti akoi tamba di thata re ba mo ching ngam drgadi aduna aina adagi am nungai ba very interesting RTI gi activist mari je thetan je mari khap to ule re ba mayam na moi gi marak ta lai ri ba development pamba shanti pamba chakot pa moi gi support to ri ba
mayam do udre yam interesting di sigi di paw ji khabada dum thoba se da Manipur da civil society organization look mayam lai ri ba sing da sin now ni hai ba sing asi bu da solidarity ki press religion thorok te ba solidarity pirak te ba kari gi no ba se ina jenan ki ba gira natra kana sing da sin now ni hai ga hoji da sa ta ri ba moi mari du bu sin now ni khan ngam da ba gira ba this is very questionable aduna hoji sing da tori ba thabak sing je moi de ai no khul sala wangang ba ai senapati tamil wayang mangai akoi ni wangam ka da moi thagale ba oza akoi di ngam ngamdre oza na khara haibi u da phaina haira bane aduna hoji phauda Manipur da leba civil society organization sing da misina ne haiba mayam sina makoi ki hatak ki threaten and intimidation moi no koilo no li bisai da single sing maru ma mating bangte solidarity pirak te ba mase aina sawi na te aina haijari se ai to honinge ba noi koi sina ni noi le ga no kari gi no kari cha ba thab go wali adu noi gi sudu koi ka support hoina RTI wa hom ji to piyo ba singi development mayam si sahi mayam ma masi pacha thada ga thabak si torok tere adu torok da bodu gi mata da moi khara thola ga RTI thare ukul ju the to ko le ri ba tamen ju le ba mo jo lakini covid le ba gi ni akoi ju covid le ba gi thabak se yamna kano de koi slow di chale ba ko thabak se mo ju lakini mo gi su jo koi pukal kini ba adu national media da Hindu da statement da kari da phong da na tawro matam se da Manipur da lai di ba tampak ki hai tare ne masi gi civil society organization adu look mayam da gi solidarity am da laktri ai lakare na khali moi mateng pa kare de khale ba maram de masi issue se hojikti yam na kano serious ore ba ai di moi na singda mo cha ho tharang gi to bi de pacha thada bi de hai to adu ai na mo haje ningi na singir pacha kana na moi gi MLA mantri moi gi officer aduga moi officer ai di state government officer moi gi leader sing mai okta corruption to re na sumani puthobong ngam ge ba singir pacha sing ungni senapati uhul to we threat to we hebron de ko rim ni tameng to ri bani masi khoi loi theng ri bani ai khoi pa me di democratic exercise ma moi da to budo moi masa thoksa ra kan da khoi gi development kadai de le re na moi na yengak podo adu ne ba ai khoi ngai ri se ai hana moi gi didi da hile phasta RTI thar ga document me am da puru ga sing da training to wa awareness to wai ko se chara me ba ya adi da khoi ti theng re bane ba aduna hoji le se Manipur sarkar gi post di kabaina le gre ga hai kan da RTI na Manipur government da thare withdraw to wai bana NSN ai na to re aduga NSN ai withdraw to moi hum du Manipur police pinpoint to rokte ye moi na appeal ma statement ma thokim ta pinpoint to re na KB Suni Purima aduga lotter agoi to re na moi pharo na FIR to na Manipur da ceasefire extend to de haira ga di NSN ai mistake crime to tar ga di modo Manipur police ki state pura jurisdiction ne aduga ai mo haije ge Manipur ceasefire extend to udar ga su kano azik kano da naga inhibited ukul tamerong senapati sandel da NSN IM gi kem brigade amam lay brigade amada lami sari de gita de adu masi moina seda mapa de sedi yeng lay re aduna ngasai RTI de the tori baje ngasai information du jikti moi information commission na pi bang maroi high court le gani na high court order ya kan information du pi ka la be ba musi akoi no RTI thajan me yari ba moi je akoi du ki plan jo koi tori ba covid le be gi ni ba khoi akoi no thane buji koi pi pi da khoi yeng kan ba aduna singi development da du singi paza sing jina moi na tore ba moi gi potential da ai khoi na am mateng bang mam thui hai ba gi kan no du ai tham jani adu Manipur sarkar gi ai bi tamu finally tamu da lakshani was tamu paisa sing je tamu na happy pan bi re aching da thadari ba ngasagi grant in at article 271 gi level da autonomous district council me amasi da gi level da amasung hill areas ki oiba tongan provision da thadari ba paisa amasung state government gi makai da gi thadari ba paisa mayam se masi gi si kadai wai da seasonary ge have sini masi kana na pai ri ge kana na lei ri ge masi thabok oina kadai phok kaya mu am seasonary tamu kai have ni right article 275 clause 1 gi makha da thadaba grant in it the UCP bangam da dan lai re hai ba UC utilization certificate hande ki 2021 gi 7 July ba da moi meeting ama to wai ba all India gi Manipur gi ju assistant chief secretary na yawe ba adida sida paisa se am thole ba mon UCP bangam da ba se A B C D E ta karo UCP bangam da ba kai sinai no ba aduna sa gi si grant ni si di kana da thada ki da sto government da thada ta ga ju
ट्राइबल एंड हिल एफेयर्स की खुथांग थादबने है अदुगा सागी फंजिना स्टेट गवर्नमेंट को डीसी दा अदुगा अतोप डिपार्टमेंट थादरिसिना स्टेट गवर्नमेंट की तोंगांबा अखोई मैम की जेने फंदुनेबा अदु इम्फाल दी तबाक इम्फाल खराम थादा ताबनी हेड ऑफिस लेरी मी मसिंग यामी अदु मोइना मी मसिंग यामी हेड ऑफिस मैम लेरी मोइ मैम की सोक यावबा खराइना इम्फाल थादा बाइसिदी इम्फाल दी कैपिटल ऑफ मणिपुर मसारा ताबनी अदु आइना हाइनिंगिना स्टेट गवर्नमेंट सिंग द थादरिबा पैसा मोइ पुथोरेको ग्रानी की पैसा मोइ पुथोक्ति करिगिनोबा ग्रानी ने आर्टिकल 275 की मखादा डायरेक्ट मोइद पीबा पैसा की फंड पुथोक्ति करिगिनो मोनि मसी उजिबा यूसीपी बंगमदि करिगिनो मसे ममांगी सरकार की मतम दगी होंगना ट्राइबल एंड हिल अफेयर्स की मंत्री से ट्राइबल की चिंग दगी लाप मीन दु ओय हैबा अदु करिगिनो मसिदा मोइना मसी की यूसीपी गमदि करिगिनो बा अजि मसी की पैसा कदाय लेरे कमाई सिनरी दो अखोइ आरटीआई थाबा होरने बा तंपाक दगी अखोइ खरा अखोइ volunteer तौरे अदुना अखोइना सिंगटम की ओइबा अपुनबा चाखोनमिनबा अदगी अपुनबा नुसिनबा म पुरके हाय तारगदी सुगुम थबक्ता यामना करै हाय तारे यामना रिक्स लेबा पोस्ट जो कोइ सौ यामिना बम चंगी सिनी ओके थैंक यू सो मच तामो याम फजन थंबिरे दाथो दलाक जगे दाथो अहान बसिदी प्रिसाइसली कोई तामो JOYKUMAR ना याम पिनदबा वाकत अमा हाय तारे मणिपुर की अपुन की सक्तम की दमक लाउरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमसुंग मसिगी लुचिंग बसिंग की माइकई दगी असुमाइन चिंग की डेवलपमेंट पामजबा शांति पामजबा अमसुंग की इफेक्टिव और एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबिलिटी की वफम अमा क्वेश्चन तौरिबा चिंग की एक्टिविस्ट सिंग अवाबा तारको मतमदा कई थुदाम लोबी नत्रगन मदुगी ओइबा कंट्रीब्यूशन अमसुंग रेस्पोंसिबिलिटी की ओइबा क्वेश्चन अम फक तौबिबसे करी हैबिनिंग दातो याम चुमे कोई तामो JOYKUMAR ना हारिदो इवन अखोई चिंग चपदा अखोई खंगे चिंग दा अखोई दसु कई है तारे अचुम पाम्बा अफब पाम्बा हुजी चिंग दा चन्नरिबा कल्चर सी कन कल्चर सी यानिंगदबा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लै अखोई दा मदु कम्युनिकेट तौर कमिशन मैम लै अदु लेतब नते अदुबो RTI एक्टिविस्ट हाय तारे को RTI की मतंग ददी नॉट जस्ट हिल एरिया खगी नतना तंपाक दसु RTI एक्टिविस्ट की मयम दा नोमै कैप्शन बिरमबा म तोरमबा इंसिडेंट्स लै हिदब नते अदुम लै अदुना मसी चिंग तम हाइबगी मदुगी नोमेनक्लेचर दुदा येंग बनतबिदा RTI एक्टिविस्ट सिंदा तोबिदी दुदा होय तामो JOYKUMAR होयना दुम तौरिसि चमानै तमगे हेबो दुनै सिविल सोसाइटी हायरगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हायरगा कोइना लैदिबा अतोप ऑर्गेनाइजेशन अमना थोयना चोंथोगा तौबदमने हायबो किछु लैते अदुबो मथौ तारागा दि दुम सोयदना मदुगी सु कोइ थबा दुम सोय पैखनरकनी खले लैबो ऑर्गेनाइजेशन मैमसिना अदुगा मतम मतम की ओइना स्टेट गवर्नमेंट दा प्रेशर पीबा अदगिदी हारिबो पोचिंग दुगी हेना फगननबा करी कई तौबो को पताना तिंगनबदी तौदबदी नते बट नॉट नेसेसरीली मदु कोइना पब्लिक दा लोइनमक थोगा खबरदा RTI एक्टिविस्ट हनकी सेनापति की इंसिडेंट वे सेनापति की इंसिडेंट सिदा जे बिलोंग तौरिबा नत्रगा कोई चेनरिबा मीसिंग दुगी दमकता कोइ चोंथोतना वांगांग दे खबर थोरते हाबिदुना अमनी अदुबो इशू सी जेन्युइन ओय इशू सिगी दमकता मैमना सरुग याबम थोय अदु इशू सिगी मागी सिवियरिटी मसिगी लाइब पोची येंगगदी मसि खरगा हेना कंसनना कोइ मैम चंगदना मसि खरा मीटिंग चंगबा अमदी हाइरिब पोचिगी आइना साइ हौबुदुसु हाइजकिबा सिगी हंदकी इंसिडेंट सिना अचौबा सिंगी जगा सिंगदा अखोगी लैदिबा मिस एप्रोप्रिएशंस मैम से बोथ साइगी स्टेट की मेशिनरी सिंग इन्वॉल्व तौबा then अखोगी पॉलिटिकल लीडर सिंग इन्वॉल्व तौबा then ADC इन्वॉल्व तौबा then lalhoba mioi singsu involved to moi pulomak si one way or another mogi on perspective te yenga kanda hai poche dum kahata mai thabuk se dum chathan base masidi koi yam seriously koi masi thingna na bohona ba amadi masi exposed to thokanda singi larger population koi da achumbagi damuk da leiba kahata vested interest yaw da miyam da masi hen exposed to kanda madudagi awon mama purang na bai koi honabagi tangai phadabadudi yam lei haidna I thamjani datu mata sida article 275 ki makha da manipur ki chingi district ni da thadari ba paisa masidagi lakriba central aid ma'am aduga manipur government ki make the thadari ba developmental work ki chingi thadari ba paisa ma'am hojik fundamental oiba problem ma khakni address story ba je RTI activist mari sina chingi development work ki paisa je
kadai de sihina rage haibagi question ne batori se da tho bisida asom da nakal ma da lei ribana singa ma tam gi marak se da lei riba disparity tampak ta development centric oi hiba tampak ta pisa loin da da reaching da pisa da da haibagi question ma so da phanam da problem um la bisida paisa se kadai de lei haibaja punna thimina ma changi haidana tamuzui ko man habi bija hojik ke khoi chingi mi singna RTI thaba yadraga so ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯥꯊꯧꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯝꯕꯅꯤ ꯏꯐ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ RTI ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯥꯕꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ information do share toragadi ekoina su swaida du koina ekoina oina thabagi tangai phadabdu laani habase ai shoidana ai madu haijage dana ai note tokchila thamjabani ana asigi tamujoi kumar haibiri sidi ya maru oire maramdi moina ngamda boto ekoina angam mina tobi batabani maramdi lebak si chakot pai khanda punna chakot kadoni ada miraj la kadoi se ekoina masi jiki paisa sagi thadagi ba senpham sing kadai da leigre kamdo gre ka haibasi ngasai hod haijari to masi moigi leriba state ki magi ngasai leriba akogi ADC oiro then magi political representative oiro makoiga armed group sing siga collusion nama tawrakanda masi lisang sitna since moina aina haijaba ngasai peace talk ana moina agreement sign tawnaraga akogi phongna operate tawba yahanbagi adungulaba enoma akogi kudong chaba ma advantage ma india government pithorok pasina maram oiraga chingi jaga sing sida armed group sing sina totally control tawe changsi kayam henjalage hai kanda chumnagi extortion public money loot tokpa ma tokpa sikhak natana ekoi kai hai tare political influence tawra kanda makoina apamba midu selection tawraga vote karaga ekoi ge assembly da thajala bane severity se kayam severe oirage se masi india government khangdabra haragadi khangeba paisa sing sisu karai dono chakado moham de chatadana ona tainaba bank account de chat khaga tongan na masigi organization mayam si empower tore propel tole si moi khangdaba na te khangeba sigi pose khangna moina tumina le salibase masida state government na sai tamujoi kumar na habibida aina su kai aina sai hangjagi tormani sai home department na masi amu moi ge no na te center da koigi refer to thorpa si che oina chi thi hale haibudo madu yiduma ekoi madu madi ekoi copy ma ai pamje so that ekoi su state government da chap chaba ma home department lady bisi state gi law and order nga pasida initian I am no india government ga peace talk tawe hare su ekoi gi territory manung da moina law and order gi situation ama create ora kanda criminal act ama chathara kanda activities chathara kanda state government tu mina yeng lai du si kamaina no habisi ekoi su wang hangningi however home department na pire have madu gi mogi response letter do natungi copy ma jo ai soidana ai bibiu haidana duma thamjage aduga ekoi yengado si ekoi gi sigi matang sida ekoi gi ngasai gi sigi matang sida ekoi gi kenona tawju kumano de haibiri ekoi gi leiriba chingtam nushinaba nachimnau mayamna isinau ne lawru mayamna sigi matang da chongthorokte du tawdena ekoi chongthokpadu chongthokani ekoi di dum ready ni sigi da hongta di ekoi tawni but hill area committee amadi atsumgumba all tribal students union manipur gumba leiriba chingi miyam gi chingi development gi chingi phanana banena chongthoktana ban tawdana lawdana leiriba moina ngasi moigi on community gi marakta gi mi marina transparency seek tawbagi damakta RTI thaba matamda moida halani and threat tawko matamda ngasi moina wahi mangang da basi moisi karai chakrage habisi achu wanga mane yes obviously masi moi accountable oi atsum gumba adagidi ekoi hill area committee gumbana they should also release a statement ngasi ngarang si khabar da hujik sigi issue se mu yaura banina makoina masi sigi matang do wa ma ngangdana makoina kanada ba yamna hill area committee gi bill gi kari gi da division politics hanara kanda election maya da gimmick to na leibse masina atsum gumba loop sing sigi credibility state sigi mafam dagi soidana mangani chingi miyangi marak dagi su mangani moina gun point da under the barrel of the gun the moina kayam kuina dictate toroga legani people gi uprising am soidana moigi mathak to soi lakadra haibasigi aidi yamna kano to bama I leje aduna hariba potse ekoina masi ekoni yengjagadori si
maximum of the hill population se makoi ki voice si armed group khulai pai ba singna suppress tawraga thamme ha ba se masi imminent ni. Okay, 1 second. Tamo juga ada nak saya, tamo precisely nak saya, tamo harus dah tahu bukan thambi ke buat form do. Cinggi miam ki justice ki damak, cinggi miam ki interest ki damak, cinggi miam import orang ki damak tani hai dana lay riba, cinggi look miam dah harus RTI activist marina the problem amat thomui ki life threat or ko matam dah, madu so justice ki question dah thoro ko matam sida, mokoi ki credibility, mokoi ki responsibility matang sida kari lay hai bisni, kari hai bini kita tamo juga. Tamo sound taja dre, tamo audible hoy dre. Ahmada kanada athupada kanamda sengduk chawge Manipur police na DGP na upai leite na moi ke tongam de na har basi to Manipur Human Rights Commission da moi na reply wan har pani Manipur Human Rights Commission da aduma copy do dum pangbigani ko duma ai ngon su lai bede duma yare ujiki pot daida singda uji organization na khoi ki achum khangde NSF khangde leiba mayam si nagasi phode mayam si masih kana control to asine ba luri che moi control to ri ba kangbu du na paisa sa ka moi na kari no hai ngam dui sibo aduna moi di adu gi poto khoi na moi gi to ma thau do khoi na ngai bam thok te na khali si di khoi gi aun gi ada mane ai question ai clarification na to zoge Manipur di RTI haraga akhoi khara ka ki thabak oina khalle. This is very unfortunate. Akhoi ma pa da sapakanda state atai sapakanda mi di retired officer retired person akhoi Facebook ko friend wari baga se akhoi ki commodore IPS mayam retired adina tapida social activist mayam ma ID transparency ka kano accountability pamba development pamba civil society ki mi mayam lo yawe ba akhoi na si RTI ji mi khar khakine khal lai re. This is very unfortunate. Adun ma se akhoi ni umka da se atop state la ba university ki oza the retired person ji mayam pasana to IPS to go Navy ki to ya post ka mo to sila pura direct home ministry da bhasa ka ki de RTI to we padra chendong na ba je mo hona re bo ji to lai ba post adi governance good governance Okay tamo okay thank you so much tamo ki response mo pam jabani da tho dam class ke da tho finally da tho yam tin lak cheding bo je akhoi ki when hajik lai ba Manipur ki government ji thangka ka akhoi ki Manipur ki akhoi ram dam sigi chingi bu chungba ka la masigi chief minister oigre and starting from 1947 Manipur na maning tamba Manipur mo oiringai matam adu fawu da so Manipur constitution semba de horga government semba da fawu yam instrumental oina akhoi ki chingi leader ka na so ya lai adu ko apun Manipur ama semak na hona ba so yam chawba chingi leader ka ki thodam lorang lai even masida new ga become the hibu yaw re chingi leader sing ma ke so when risang kai sing then bok thing na tragana saja na chingba chingi leader mayam and gai khangam tien hawkip mayam sina chingi leader mayam sina a chow role of Manipur governance lor kan starting from chief minister deputy chief minister and instrumental position mayam ministry ki masi lawraga la kan da ekoi ki hosi hill area committee hai ri ki chairman ja dum chingi leader ma da mu oi bani hill area committee member ko dim chingi elected ngakani but tampak chingi Miam Singh Miam the Kanwa elected leader Mayam Sisu Yauri the government asi ayam matam da very centric government am a project to us. Masiki narrative si that ho kamayin. Miraj the sing budi kenone akoy na masi punna yeng ba machange hai maram di hill area si maruina akoy na mayam na moi propaganda to wukanda very centric and moina sum haibagi wani adubo strategically ekoigi ladiba koigi state sigi magi geopolitical magi structures yeng bio ekoina hojik say for example rims hospital hair seba rims hospital se koi chingdapura se khala seba karai da no pu doise haibio kana na masi suggest ong ngada ge karam bachingi karam jaga ra thamagadi Manipur pumbada kana gani na khanbi ge yeng seba akoi Kumalapaki sports complex hire seba masi chingi karam jaga ra thamagadi akoi loinamak state sigi entire population sina akoi khudong chaba phangada ge habisi kamaina kana lepang ngada ge
Churachandpur Thamatanda Ukrul Jisami Kamaito Durige. Tamilung Thamatanda Kamjong Kamaito Duri. Chandil Thamatanda Senapati Mauna Kamaito Duri. Infal and a Hairakanda, Infal see a quiggy Kayatara Maitegi private area, schedule area, the Naga, Chingy missing the propaganda, however. Valley is open to everyone. Nasi Valley area, the Ladyba tribal colonies, more than 185 colonies, permanently settled, recognized colonies. 185, can you believe it? More than 3, 4, 5 lakhs population. Aduna Taba. Akoigi stage da adum masagi livelihood lawraga leiba to chingi population chongom su leiribne ado Imphal and Hairiba Manipur gi valley gi saruk se this is the epicenter of the entire geographical area aduna all the directions sida gi la kanda Imphal sida convenience su neba yengi se aduna population yam na leiba mafam da development se population da depend over port neba aduna ngasai koina magi utilization gi magi fund allocation gi la ko du su Valley ki share ne na high sharuk to aduda department thadoro poda explanation yaubuni Valley ki shida many of the centrally sponsored schemes mean for hill areas adu fund allocation to the Valley ki change kai no ha kanda PFMS to kanda di DDO gi Imphal ki headquarter ki account to chang de ya remem ding da madu ki ba kudong chaba lai tamina aduna account to chang ja wani adu da ki chu paisa se hill da belong to share me am yaure aduna chingi leader sing na Single leaders in the board maya Naxala Kanda, Shumana Amumu Hek, polarization of voters, vote bank politics, Amumuk Shana, Bashina Maramoya Kanda, Mokoina, Ujik Ujimoy Todushi, anti-Meitei campaign. Anti-Meitei government can Hajalaga, Aduki campaign, Namatorokanda, maximum Ekogi, Mokogi, Naga People's Front Kumba, Adulava, party may say, selection to Namda maximum car and another Langa Kaduina. Adu Hariba Poche represent the Chingi leadership Yam holistically Chingi Miang Damakta Tabuk Toragadi Madu Lay Dabaneva. Adu leadership Shiga general population Chingi general population Anisigi Maratasu Moina Akogi Kahatare Walama Kanaga Tameva. I see a Quinanga Riba Nainariba Port Mayam say I couldn't expose to Toreba JOYKUMAR exposed to Toreba informations Mayam say Chingi interior part of the Micham Miam Dugi Mapamda, Equi Yoga, Yohun Base, Chingi leadership in the Suyo. Impal the Pamika Moina Madu, Screen Toroga, Sil Doro Tangani, Adu Filter Toroga, Ada, Hetret Yoga, Venom Yoga, Adumlova, information Yamuna propaganda, Oela Kanda, Nahangi, Aranba, MIRAJ Nahariba, wrong, misleading, fund allocation table limit Hadurena. Adu table to the Chingi Zagada wildfire down the spread however. Whereas government is Hendora table original do Adudi Ekoi Impalgi Langol Gumba, Adagidi Sangakong Gumba, Mantri Puki Gumba, Aswaida Dum Sil Toroga, Roshan Gre, Ching de Yona, Sansan Mangam there. Yes, that's the unfortunate part. Like by powerful armed group Amanamu, Chingi Zaga Singida, law and order control Tonanaba state na, state police force, deployed to Shalaka Habisu, Mikara Nega Tadoraga, state police force, Habapiaroi, go back Manipur police and protest the Holani. Aduga police ki law and order ngang na bagi human resource to mapung phana lehendra kandana amuk kingdom moina independently amna freely armed group me amna operate toroga another parallel government am moina rule toroga government ki machineries me amna dictate toroga law and amuk chalai leibne run toroga leibne ba okay hari ba poche koi loi khangi ni khangi ba poche entire drama shibu sanari ba director oiriba Delhi the Pamiba, India government ki political leaders singna, Shiva poaching chair, Una Adum Masi, sustain Toraga Tamaga, Ekoi Masin Marakta, ethnic conflict share, Adum create Toraga Tambase, Machine Ekoi quite like a Tibasi, Ekoi fight over the share, India government ni, I did chingy leader Nate had the might have Okay, Yam Hazana Tambika, fundamental problems, Mayama, particularly issues. Aduga Manipuri government see was it doing a kitchen of the Tamaki narrative Mayamo Topos, Manipur government Kimasi, very centric over government, never having a question either Yamna analytically Yam Kupna Nagre. Masik Matande got up to prepare the Amna Pajava Poinamadi. Chinky the Mata Tadari Papasaze, Kayamam the Tade, Kayam among Cat Tade, Karukaramba areas in the Gila, Chingy Prasas in the Kangi.
adubu madugi mahutta yam provocative oiba misleading oiba information mayam ama yam organized oiba campaign amagi level da sembala kana madum yam ditchingi miyam de loina magi yohali amadudagi narrative ama sembala tana consciousness ama sagala magi oiba wafo musu laidi masinani collective idea of Manipur da chawna akai birak nabagi mara ma ko oiba je matang singoi pong sonam ni laksake pong da laksening baje ngasagi ikoi chingi tamgi development work mayam gi wafam je natabida RTI hariba right to information act say fundamental rights among article 19(1) clause A ki masiki interpretation de yawba fundamental right amu uina ekhoi sample 2005 ta passed over ega makani masiki mamang da leram 2002 da passed on back adu replace tawra kanda right to information act haidana lakani pamung ni hena kangbi pamung mata sida RTI si India da la aba matung da India da paikat developmental program oiro any kind of administration ki examination ki oiro masida transparency na tragana accountability se question to ko matanda sijina ba amasung injustice mayam amotagi thingna ba na bo na ba justice tana bo na ba sijina ri ba yamna maru oiba constitutional means ama hairgadi right to information act amani masi thingna bo na ba da yam chong thodang lo ri ba RTI activist asai amusu kuman habigre agoi pabung jo matamam da Senate SP moina lebiram bani to capacity da diplomatic mission mayam amada India gi prime minister office tagi president office tagi yam chauna yamna efficient oiba masak naiba bureaucratic officer amakal obiram bani ai pabung jo amasigi batang well experience laire pabung gi collector yo biram bani starting from admin graduate de horakanda masak naiba bureaucratic officer mayam retired tawrakanda boys RTI activist oiba work to even RTI activist among work to the Arvin Kejriwal Masamasi Raman Maxisi award habes ko work angrebani pamung matang sida hoji phawda RTI activist India da mi yankai ko kumdoi hat yankai mathoi hat kre aduga ahum amana RTI gi moine application tharo bisina maram marakam da masi controversy tagi suicide tawre Manipur ki oina su dhadari ba fund mayam ama tawriba developmental program mayam asi question to pasi adumak changi transparency amadi accountability habase democracy ki khwadi ki moro part amu ibina papun matang sida RTI activist amada threat to ko habase ai khoi khunai sida karamba chaiting amani haidana papun na khanbi aduga RTI activist not just limited to Manipur India ki oina RTI activist sing na thengari ba problem sida pong kare habini Note is कि दे RTI activists से मसिंग खरवाली आयamba अदगा mainland दी RTI की activists से मोहने तरुपा मोहने याम न तौनिंग बा शरुप से याम नुई मसे कोई याम नहराउरी मोहिगी समाज की अमोट मयाम से सिंधुक न होने बा at the cost of their lives दे व्यक्ति दना मोइसे मी फत्तव खरने इंजन खोजना हातो पखोतो कोसो कयम याउखरे मी यंkai मतक्ता दोम सु पनबीरी चुम्मी अदुमक तौन सु RTI हाइबसे यामना अचोबे इंस्ट्रूमेंट नम ओइना इंडिया की मनुंग द सरकार की मखन की ग्रुप लेबा गवर्नमेंट की नतना सब्सिडियरी गवर्नमेंट और कोई ललहोबुई ग्रुप और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मखन लेबा पुनमुक से RTI सिंसिना यामना फजना मसे मोइन होनदना पुथोप ngamba मसे मोइ होनरी मसे थागने नि मणिपुर गुम मफम द से जॉयकुमार साहब ना हाइबी हुदो सप्लीमेंट तो तौजगे चुमी चिंग द लिब मियोइ सिंग से मखोइ से कीदना और मोइ द नंफु द नोइ हातोकनी हातसु हातली हातोकनी नोइ खुनसमै थादोकन खो लोइना लोइसलोइन तानथोकनी हानि चिंगमो केहन मखो ममांग दि सुसुम तरकपनिना मी हाथ पर खोट पर लम कोई जुम्मई थादो ग मोय खुन अमन अम जाना बा अमन म हाना बाइस मसे ट्राइबल की ममांग दी दुम तौर लाक पन हदिक तन केतन पीस ओइबा अदुब मोय कीबम दुम लेरी अदे देखो कि वैली दिलीबा कोई न मयाम की मिनी मणिपुर ने कोन लेबसे कोई 153 विलेज the Naga villagers lakna lady tribal villagers lakna lady haibase masi shu tabade yamna phaji yamna nuai koli adu musa ki na tawdrbadi or natna moi intention se only Manipur sarkar se mostly ke masing yamani legislature Manipur sing masing yamani na mohni chief minister na ta ayambo oi adu de moi against na ngang ge haina tawge na tawrdi amani adu natna
karigumba moi se kidna haji mi marida amadi house arrest tawna thammi hai ohum amadi lak leibam khangda na chelak lak ma akhita tampak te legi kholi hai adugum phim se lak patarabadi Manipur gi valley de liba CSO mayam koi chongok pam thoi linjen liba myo ikra chongok pam thoi ai manu do ai nga sa hiji ki do ma sen nongmeina ma sa hat kadi tawdun khotna bakun mai thado ni khotni tawni ki hanna khotna hatsa to kini to ngamdrbadi akoi ne tumin legadra is it not we are late ai bu wahi malai amana yamna luri base sarkar Manipur sarkar chisu machi sa ai wa mangjage Manipur sarkar na amuk hangi chingal labor labor puna mase government of India ga ne sen I am ga lalho group ka wari sari mohingi area se kun cover to ngamdri kun kutingyan ngamdri haiba gumsu akoi taba pangi kar ngang na busu pangi adugi amuk ngasidi government of India digi amuk kana the human rights commission da amuk thadarak na noine mase handle to wena haire adu di mase contradiction do oire number 1 number 2 Manipur government bu asuk yamne thina chaidana fund se misuse to honba chingi fund mayam se tampak te leiba miyoina o sarkar na ngakta loin valley de ngakta loin mase run manghal le khol de itak takna thina ngangi ba akoi bu lin kharona hu taktan hapchel chen madumai to wase Manipur government is it not the right time for you to wake up moina haire punu musiki masiki statement de kari thok ki Manipur government adumna kaya kare bo thoi thok de dir khang de public domain de sa thade biro media mem se loine thade biro chahi khudinge 1000 crore 2000 crore chaliwa mayam punamak siv karim de thok nasa utilization certificate UC haire karam mani utilization certificate pi ruduino thabak tu sumto tawdrabanina karigumum tang developmental activity jawdrabanina adigi photo do moina ad videography tawraga Delhi digi jengak ka dori bodu karim tang developmental activity jawdrabadi UC do karamani piga degene this is very clear adu Manipur government interference to bam thok tribo at least adu mak to bodu Manipur government ki show at least adu the thina moina chairiba moina akoi gi mi dong na khandana adu thina chairiba sa masige counter hodri achum masaruk tu dadi amuk tadi time to time se putok piuna natra badi akoi se akoi ya divide and rule policy de lalhob group karna akoi ge tamdali baga chingdali baga nungsin handa ba sum hengal moina ngang mata chumma bani na koi karim tu se counter to drabani na tumin na lerbadi umayam na se khalle o masidi chummi na masidi tampak na loini chathok ki bani tampak na loina koi manghan bani tampak na loina koi bulun mutlan bani haiba ke masigumba aran wakhan se matam prong te mina sum moidi lengdana leptana matam punamad si tawna lakni ngasi counter to ba koi information department lady publicity department lady kholi mase chummi chumdi haiti de masi time to time se putok tan khar puthon bi natre dekhoi bosu lalle Manipur ga sarkar se lalle moishi jeng bidre moi de fan thad bidre hai so ni chumma mare hai koi sum sigi propaganda se koi sum moi ne la koi chumma mare koi khan balai aduna I request of the Manipur government da RTI mayam thopiro khar thodo khandok na lepak ki tawk ta ningba mayam khar thopiro chingi khangde tamgi khangda koi amat ni hairabadi chingna ngamdrabadi akona volunteer koi thokum thoi ana bado je matum chani je ho ta civil loi khre doctor ko rui bhakta di adudi kana roi adu sarkar de request of the adum bu thik da thina ngang na kotna tori pur ma sengdok piu including a budget thadri ba punamak developmental activities ta shi ko shi district CP bani shi gena CP bani shi na CP bani moina kari tawi taw de da prajam mem khangsin adu di koi ge jot se na kai haido adu aintan moi se marai moi matamam du moi lakchagani aduna miras ai de kari haigani si matang da loina khana ne nebse phadina deliberations loina ya moloina tawgre aduga sik asigumba misconstrued and misconcept oiba lana propaganda tawris mase taba de koi nuaiti akoi khang de koi ngamde aduna mase sengdok na ba media ge role se time to time aduna puthok piri swaina mathang ni su puthok piro adu idi khoni se seng aseng besar ko se sini haibase kharat ge ko mayam de ko jom na ngami
ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯒ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ. Thank you so much, Babung. Yam na tien na hai tare yam phajana yam mari chombo phom sing tham ke leiriba issue siga mari leiriba question sing yam mek singa hangbi ki aduga ngasigi oina Manipur dialogue to puthokcheriba topic asida yam na maru oina aikogi nainaba yabo wapum amadi Tamu JOYKUMAR gi level da aikogi pukhaliba chingi oiba fundamental problem ama hajuji miyam da uliba aduga miyam na uriba issue aduga masida yam na chawna provocation thoktana polarized thoktana aduga election am so aikogi mang da leiba masi matam masida chinga made tamgi tam ani si da leiba thadariba developmental program gi tamga thadariba paisa mayam je yam disproportionate oire tampakta ne yamna thadare adu chingdana negligible of amount thadare have narrative amakak masi social media da tholaptana masi ki hue and cry am chawna lakhiba adugi makhatara pada chingda pisa thadaram draba haraga in terms of who's in course of pisa thadaram ba madu the article 275 ki makhada Ministry of Tribal Affairs ki thadari ba central grant mayam laiba masi ju thousands of crore lakba masi ki pisa se krai de leirage chingda development work tawbadi ude amasu chingda leiba developmental program tawga di chingda chakhat khongdang si yam maning chati hai ki question myam lakpa masi laibaji kanano who is responsible for this aduga sida thada gi pesa myam ji kadai chakra ga hai ki question ji di ekoi chingi ikai khunanga oriba leiba look myam ma chingi justice ki damak chingi interest ki damak chingi expression ki damak thoglo ki ba CSO ki level da amsung student body ki level da leiba organization myam chingi maike di su question to pasi yam kana ta da ba amsung tampak ki lay ba CSO single level da so masida lay ba gap am gak lay har ga de masi address tong no gi da real information je a real cause se kari no ha ba puthokmi na ba changi ha ba ekoi tamo JOYKUMAR gi kholao asida ekoi ngasi ki Manipur dialogue ki episode se no se ta jalo je ga so ngasi ki Manipur dialogue ki episode se ta so ga wi ki be ka khunna je ba guessing ko Manipur ki saknai ra ba activist ani ham da lokach ke tamo ATHOUBA KHURAIJAM vice president IPSA amasung hanagi Secretary General United Committee Manipur renowned social activist amasung tamu WAHENGBAM JOYKUMAR RTI Activist amu oibita natna India gi maming leiba ekoge RTI organization amu oiriba National Campaign for People Rights to Information ki working committee ki member amu oibiriba ki tamu JOYKUMAR amu hagachara amu kai khumdo uchari loina nasi ki issue si putokpirakna ekoge chingi maroba activist mari gi dama chungthokna lepi ra pagi damta so ekba meeting ki megide sta ka thongdok chiri loina aroi boina ekuni ga khumna chiri ba very experienced ekoi babum P SONAMANI socio political commentator Manipuri maro issues mayam ama political social economic issues mayam da tatna comment wiri ba aduga miyam ka connect tawno ba matam chukdo kona wiri ba ekoi babum busu aroi boina amukana thaga chabu loina ni kai khumna uchari MIRAJ thaga chari Loya nasi Manipur dialogue meeting da video Manipur miyam amasung MAMI TV ki viewers puno bu amukana thaga chabol ni kai khumlo chari adu ne ingvi ber Manipur dialogue episode se MAMI TV cable network MAMI TV Facebook page MAMI TV YouTube channel MAMI TV application amasung MAMI TV website live streaming sanok chari program ni program asi ka papa constructive feedback sing MAMI TV ki Facebook amasung message samli comment khan pe agadi mayam thaga chari mayam bu kana भारतीय जनता युवा मोर्चा